Assalamu alaikum balema bamananga mala berajele nga foli ba berajele kor bashi kon daw shira nyira biya nala ka nye bashi fo kon dana ba berajele fo karangere ne am ko mino meka nga video emi nga foli ba berajele hal nan daw beto godo donc merci no boray do message blama ko ni be fega fo mo ko machine nanta wala machine nan no fe italien na palo bu fo chukodi ani ni be yoro dora be faga fa tigi mata so ne bina ta fa no fe chira wala mina ta fa no fe palo bu fo chukodi italien o nan no fe sini e ba fo domani vieni a prendermi o bien vieni a prendermi domani ye domani fo folora o ya fo labana abekay domani koro ko sini ni be faga fo taso ne bina ta fa no fe e ba fo vai a casa, devo andare da qualche parte. Vai a casa, devo andare da qualche parte. No boray ni mo ko min mago be nga numero ra nga whatsapp numero do ngunya abla nga video do rayno hakila blog blema men kana video ra nyabla tiktok ka nyabla youtube ka ni ma fili ko ni mais nawe youtube la jana ma na tiktok la na ma ya bisoro youtube ko no bloki blema men kana nga whatsapp numero bla ni mo ko be fa ka question ge nguna o be sa ka question ke no nga to ko afla be kele tiktok ra to ko be chukuma be te youtube fanuna no boray dobe no ja o be ka ne ka video laje akoma ko ne ka video damine fo bi ko ne ka video num bera ko kuma kan kelembe ko ne bo fo video num kono nana na soro aw minum bo kuma indo ayo bla commentaire ra na ayere ko ni nya kuma fo nyana o mo ko in chero za me mina to ke madam sana e pour que akado ko nyene video ngebi kuma kuma info donc ni video nga video mana jama mi mba nyina fo ka partager pour que mo ko chama mi se ka shui chuga mena ani akani toujours aka question poser mona pour que nyera bi se ka courage solo ko mi nya fo nga video chama na chuga mena nga kunye nyera bi se ka courage solo ka kandige ko se be chugumi me doni mi menga se ko fo mo ko towi ani mo ka courage do na pour que uka question nga mona nyera ka se ka kuma wara kala italien ko non de minundo italien ba fa chugumi ko ayuti amonchi a vicenda no boray interne milame final la sisa amega 2-0 ke jugura dongora ma fa forza Inter per sempre amala